खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव में ताबी सिंह तराम नौसरी हुजी फाबु की मरोइबा पावदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हयेंग चोसामपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग जनबा थाललोंदा 132/33 kV power substation अमा हांगदोकदौरी हुजी पाव संदोन पिजरी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हयेंग चोसामपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग जनबा थाललोंदा 132/33 kV power substation अमा हांगदोकदौरी मसिगिदमक मंगजोंगना ngasi MSPCL गे मैनेजिंग डायरेक्टर याउना मैलेनबा ऑफिशियल सिंह थाललों गिदमा इम्फाल थाजोखरे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हयेंग हेलीकॉप्टर चटुना पावर सबस्टेशन हांगदोकदौरी बखोंसर असिदा पावर मिनिस्टर टीएस विश्वजीत एमएलए बुंगजांगिन बाल्टेसु सौयागदौरी हयेंग की खोंसर असिना नोंगचिंगी फिबम फरबदी तिपाई मुक्ता साबल ओइरबा पावर सबस्टेशन अमसु संगानबगी पन्नम थमली हाइरी लेंगाक असिना मयुम लेजदबा मदि साब ngamdaba singda selgi mateng piduna imsanabagi paikhalakpa thabakki manung channa ngasi kaisamthong kendragi manung chanba thangjam lerakta laiba mayengbam aijekta kendra sigi MLA su oiriba health minister Alexander Kumarna yum sananaba lupa lak amagi sanpham mateng pikre ngasi thangjam lerakta laiba hisnam panthubi mandapta sel khusunabagi thoram aduda ward number 32 gi councillor P Premila amadi thangjam lerak development committee gi miyoi singsu saruyakhe ngasi gi thoram aduga mailenena thangjam lerak ki oina leiriba panthoibi meirapai bi loop amadi women welfare organization dasu lerak asigi drain gi phibam semjinanaba minister gi maikai dagi lupa lising yankhai amasu mateng panglamkhi councillor Premila gi maikai dagi su yum sabang ngamjadraba mayengbam aijekta lupa lising manga gi mateng su panglamkhi Isaac apokpa lekidre apokbi mama su hauzik Janims hospital da kidney gi anabuna maram oiduna aruba phibam da layengduna leiri hairi Minister Alexander Kumarna Fongdokibada State Asigi MLA Singi Local Area Development Fund Asi Lupa Crore Arida Hengalakpadagi Ahen Masanpham Singh Karamba Hiramda Sizinagadagi Haibagi Matang the Laukiba Warip ki matung ina Mayum Makai Lejadraba Singda Ahen Mamikyang Sanguna Mateng Pangna Bahotna Bagi Sarok Ama Oina Ngasi Mateng Pang Bagi Tabakasi Lokalakpani Yum Sabak Hangatana Government ki Sakatharangi Scheme Program Sida Yaugdrabasu Lekai gi Darkar Oiba Thabak Singda Hen Basanpham Singh Sithada Lenga ki Thoksilei Maki Oina Kendra Sigi Mayum Lejadraba Miyoi Anida Mateng Pangkre Ngasi Ahumbak Subu Oina Mateng Ngasi Pangbani Haiki Sakudagi Putram Totai Mai Sakudagi Mohammed Chadale Jam Maklijum the Kankusang Nong Lebido Say I have the Apina Akogi Mayam Akogi Club ki the Marapai Miam Young Torakala Mutum Pigre Matahanbani and issue with that Masam Tom Lekai Madata Jumzi Yumban Pakta Katana Baitai Madu Jagati Tamu Pigre Masigishan Omsuvan and the Harris in Nuaitavana Lekai Mayam Namasang Isana Nuaitava Maklipona in Habta Machimano Sani Katane Tawing Kang Tokde Jagi Akogi Mama si Hojik Kogi hostel the Jenimsta Masi Akoi kidney si Yadatana Mati lying and labor Mati Su I Isagi Oina I give Furkogi Pisoina Mati the Swain Pambia Mating Amazon in Kangasan Dr. Mamtorga Pambia Mating Bangi Ada Matisu Lady Boss Hakagi Kui Shema Sti and Chief Minister Haxil Tangbang Adu Miam to the Gisu Kadabi Abel again have a quick and honazari Loktak Park ki atawba phumjida saba awanupur lamdam gi ahan ba oina Loktak le homestay haina mington ba atawba phum mathakta saba yum ama ngarang hangdokre Loktak Ecotourism Development Organization thanga gi makhada Maipak Saw homestay gi mapu Maipak Saw na thanga ngaram mamang Loktak Park ki sarukta saba floating homestay hangdokpa gi thoram aduda Manipuri Tourism Foundation ki secretary Mohan Chandra Manipur Tourism Foundation ki President M. Rasandra Yauna tongan ba miyoi kyana saruyaki wangang kirus sing na phongdong na kibada tourism yokhatnaba wakhalonda Loktak Park ki mahusagi atawba phum mathakta thabak asi paikhatpani Maipak Saw na haikibada asigumba homestay asi bafam tarata semganaba pandam thamli haiki Manipur Tourism Foundation ki Secretary Mohan Chandra na phongdokibada sakholakpagi matung ina miyoibagi pothapa masi tourism na oirakli Paikaliba Tabak Tauram Singda Sarkar gi Maikaidagi Miang Changbiu Haiki Legend posting check at Sangat Pidaba Sarkan were putting topi of Nasi de Kuna Yam and Hana lady say Masikan Sarkan Miang Changing Mirga Suma Pumping Bajana Sangat Pipa Bajana Mating Pampiraga Tourism Sina Central Michow Pinabilambi Mapurpo Jiribangi Town Holder KSA Jiribam District Council Amadi JIMWAK da puna kusam naduna
Jiri Tritri Isingam Sanipan Kuntra Hundagi Matanga Ningsing Thoram Ama Pangchokre. Thoram Maduda Jiribam Jila Parisat ki Adhyaksha K.S. Zanaki Devi, awardee Ais Iboton Bikuman, UCNG President Elangwam Donshan, Jiri College ki Assistant Professor Eramba C.S. Komol, JIMWAK ki President T.S. Jini, KSA Headquarter ki President and Setan Amadi, KSA District Committee Jiribam ki President Bonsana, Maroiba Muishing Oina Sarogyaki. Wangang kibasang na fongdong na kibada, Jiribam District asi Manipur State ki Nongsup Thangba border o iba mapam asida, tungan-tungan ba jati kanglup kaya na kundari ba mapam amani. Jiribam da mitop miyan sing laijarabasu yana ba amagi makada laiduna, santi laiba lamdam ama oina na ba honari haiba wapam sing fongdong na ki. Awardee Iboton Bikuman na hai kibada, Manipur asi maningtamba laibak ni haina India gi miyoy shing amadi awagi miyoy shing ngalongnarami. Ningthau Gambi Singhagi matamda Manipur gi lam asi yamna pak saw lamdam ama oirami mahaki matungdagi palamba ningthau sing khara sonbadagi hauziki Manipur gi phibam asi oikibani haiki Manipur da ahan boina handheld electronic ticketing machine Manipur State Transport ki Imphal More Chenba bus ahumda ngasi install tawkre. Wairang kumda laiba MSD complex da pangthokba install tawbagi thoram aduda Transport Commissioner M Lakshmi Kumar yauna marilena ba official kyasu sarugyaki. M2 amadi MGO gi je sina 7 pay commission sana luhaina sangsilakpa khongjangi manung channa ngasi All Manipur Agriculture Department Employees Welfare Organization sinduna Agriculture Department ki get mamangda wakan mifam chathakre. Ngasi gi wakan mifam adu kamai lenena organization ki secretary loitong bam sana zawar phongdorakpada JAC na sangsilakpa khongthang khudingmakta department asina support tawgani. JAC na taliba demand asi Manipur lenga ki makhada laiba karmachari singe phangpham thokpa haksing PBU haina sangsin ba khongjangni haiki. Ministry Council na joint na sit and protest samta tawsi haibadagi ako su ama dio hadi on met pui ai mamang na panjagi baduna asigi asiguma sit and protest koi pangthung na ba chinjabani state ai khoina su akoi wakhalonda akoi agriculture department ladiba staff khudimangna 7 pay implementation to ba haibase akoi su yam rifle ni rifle akoi gi claim amani khallaga asiguma sit and protest as pangthok seven Amaromda M2 amadi MGO gi JAC na sangsileba khongjang bu sogatpa oina ZEO Zone 1 gi staff amadi employee singna kuyathong da leba office su wakan mifam sanction kre wakan mifam adu da saruk yarambi head clerk A Nayanina JAC na matam kuina dagi tanduna lakpa demand asi sarkar asna khana biduna thabok oina onthokpiu employee singa thabok lepagi khongjang sangsin ba yauna sangsilakliba khongjang asida ZEO Zone 1 gi staff singna su mapung fana sogatkani haike Handaki 7 pay commission si strike se koi je sina koi employment ang mo silaga memorandum kay amos PB kre adagi khongjang sina andagi thabuk suda bagi khongjang kay amos chathare ado ngasi pawda sarkar gi magai digi karigumba sapsaba figara amada response amta phangdabadagi strike se ado mak chathari bane ado akoi su employee ma oina koi zone 1 su sit in protest se akoi sinjabane Hausi pawgi maktan atenba break amtang lawzari. Ogo, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jamane yo sumang roy pista salabnina. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric drum no sin bagum na yo tisbayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbayar. Hakjangi labor solak padagi producing aktaba. Hakjang choktarba. Tuma chaba yaraktaba. Khong hama nungayaktaba singidabak. Amat naiba upaidi Jolip syrup amasu Jolip capsule burchan minisinabiyo. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khudingmakna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu. March thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba April ki tang kundani. Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu. Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur.
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯍꯟꯕꯒ ꯇꯣꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯒ ꯇꯣꯡꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯅꯃꯥꯏꯗꯨ ꯏꯀꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯦꯟꯕꯨꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯅ ꯁꯦꯟꯕꯨꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯇ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯍꯟꯕ ꯂꯩ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯇꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯨꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ब्रेक की तराम नमोक्सरी मखाताब पाउदा मेंबर कुमंगा लेबा तमेंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दा मेंबर तरा मंगाना सगतपा नो कॉन्फिडेंस मोशन नमसिंदुना थंबीरे हाइना बीजेपी की एडीसी मेंबर तरा मंगा की लुसिंगबा अलर्ट होइताकना ngase मणिपुर प्रेस क्लब पाउमिसिंग उनबदा फोंगदोक्रे पाउगी मिफमदुदा बीजेपी की मेंबर तरा मंगा सो सरयाखी मियांगी महुसिलदुना अलर्ट होइताकना मखाता किबदा मेंबर कुंतरुक लेरंबा एडीसी के मेंबर अमल लेखिद्रे लेमहौरिबा कुनमंगा सिगी मनुंगदा मेंबर तराना सौगतपा मियोइबु चेयरमैन ओइना थंबना करिगुंबा सखो थौरांग अमत्ता पैखपा याददुना लेरे हिरम सिगी मतंग लेंगांग मियेंग संगविद्रगदी डिस्ट्रिक्ट सिगी लोकल बॉडी मथौ तोबा ngamdabana maram oiraga chief minister na singda sasi khungwangda sasi happy singba scheme kaya lauktholiba si arem batagani NPF के मेंबर तराना CEO बुलाना पाउथोलिबा असि करिगुंबा मखोइना मेजॉरिटी ओइरगदी CEO लोकथोकपदी चेयरमैन गी पावर दलै मेंबर मसिंग सुनला सगत तबना मरम ओइरगा महांग CEO लोकथोकपा ngamdabani amadi नो कॉन्फिडेंस मोशन लेबना मरम ओइरगा CEO नसु हौजिक लरिबा काउंसिल असिदा सेल सिनदबना मियामदा अवाबा कया मायोंग हनबनी हाइखि तीन मेंबर सेल लेरे एखोइदो हुजिक फावबो for the last almost 1 year की मनुंगदा chairman ngakta लेरेगा vice chairman का EM सिंह तोक्तुन लेरे हुजिक फावबो गवर्नमेंट ना यामना willful ओइबा decision लोगों ngamdabase एखोइ गवर्नमेंट नसु याम माइन तावे तमसे गवर्नमेंट के सुसु लेना एखोइ दी गवर्नमेंट एखोइ ताइननिंगी स्वच्छ भारत अभियान मणिपुर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन कमिटी इम्फाल वेस्ट अमदी फयेंग जीपी न सिंधुना ngarang फयेंग जीपी असigi manungdu laiba inter village road sing स्वच्छ भारत दिवस की सरुक अमा ओइना लमटू सेंगबगी थबक चथखरे ग्राम स्वराज अभियान की मखादा सबका साथ सबका गांव सबका विकास हाइबा थिमदा पांगथोकिबा थोरम अदुदा फयेंग जीपी की प्रधान अंगोम समासकी डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन कमिटी इम्फाल वेस्ट की मेंबर सेक्रेटरी CS लोकेंद्रा डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन कमिटी इम्फाल वेस्ट की AE के इबोसोबा मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नोडल ऑफिसर LH रोंगुल मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की नेहजमान सिमते स्वच्छ भारत अभियान मणिपुर की कन्वेनर TK सफानियान सिंहमना अथोइबा मिक्तोंगलेन सिंह ओइना सरुयाकी लमदम असिगी यलहंगैदगी चनरकपा योंखम फिशारो लनगै कौवलनाय लुक अमना इम्फाल इसके मनुंग चनबा नोंपोक संजनबम खुनौदा माइ पाकना योंखमदा फिसाबगी थबक सचरी नुपी चामयांखै रोमना मसिगी मैलेनबा थबक थौरम सिंह तौदुना हिंगदबगी लंबी पीरी हिरम मसिदा रिपोर्ट अमा अखोई लमदम असिगी पुवारी दे इयोंग फी हाबजे तन थाना यादबा अदुगुम मचा अमनी असिगुम इयोंग फी असि करम खुलदगी हौरखी कनाना पुथोकलमनो हाइबा सब चाबा वारी लैत्रगसु लाइग सगोनबो वारी कया अमदि लै इयोंग फी साबा हाबसि लमदम असिग तन थानबा याद्रबा अदुगुम सिथफम अमनी हाइजरगबसु ngasi लैंगाकना अमदि लनाय मी अमतन योखत्तबदगी सिथरना लैरबा संजनबमदसु असिगुम सिंफम अजी हुजिक हिंगलकले हिंगलकलिबा असि मतौ करमना होनरखिबगी हाइना अरुण कुमारना मखाताना STV द फुंदरबदा मफमसिदा ओयरकनाबो होनबदा हाइबा खुंगंसिगी चनुरा ओबिसिंगी हाइनगी वारिदगी हाइबा खुंगंसि पाकसना हाइबा फिजोलसि साबदा याम हाइतोइसिंग तोइबा खुंगंग अमदि ओयरमगसु तमना तमना मखोगी तोंगान तोंगाम सिंफमना मांगजला कांदा हाइबा फिसि मुखिबा तारे खंदुना आइगे अंगंबा मैन पावर आइगे अंगनबा फाइनेंशियल सपोर्ट तौरकांदा हाइबा फिजोल सी मफम असिदा अमुक्तंग पुन्ना सामिनरगा लमदम सी पोतोक सी अमुक्तंग कंजिको लोइना इसा इसा की सेमिलोन से फगल हंसिको हाइबगा लोइना अपुनबगी वखलोन अमदा ऑर्गेनाइज तौरकांदा हाइबा फिजोल सी कनागुंबा अमतगी सेंथम याउदना वखलोन याउदना आइहाकी ओइबा वखलोनदा सागतसरगा मफम सिदा ओइरखी बादुम खलगी थंबा लेखो के सिनाइफम पोलमा ओइरे इबनी
सेंदोंग लेट्रे हाइदुना अखोइना इंथोक पिरुरबा अखोइना मिराई बिरुरबा असुगम सिनफम असे हिंगलकनबा करमबा पांबै सिजनै होजिकना करमबा थाकता लैरबगे हाइना अरुण कुमार मखातना से फोंदरखी फी अमा ओरकना होनाबदा यामदब नुमित 10 ga 5 ni changambado ngasidi होलस्ते लाकंदा सिनाइबी अमना समदगी नमित हुमनी दा फी अमा पुथोकपा ngamadana lupa lising amadi phangadana hairiba khungangsigi nupi singda सेनमिट लोन अंगको फंग मतंग पांगना लंबी ओइररे अरुण कुमार नबदी होटनादना अखोइना माइ पाकपगी ममी अमा उरी अदु फिसाबिसिंगदा महाकना माइ पाकले हाइबा असिमक यौरबरा हाइबगी मतंगदा फिसाबी अमना आईएसटीवी दा फोंदरपद पैसा लेतदना फिसाददना लेबदो हुजिकदी लंजु अखोइना थिरुदरे पैसाजु माना पुथो लंजु पिरबनिना अखोइना सुम चागा मयामसिना अदुम साबदगी अदुम कानाबदो ओइरे असिदा मुल्लुरनी हारगा काइनो सारना समाय दिंखाबिबसे इसाद याम नुआयबा फाउजै लमदम असिगे असुक मपवारीगा सगोनरबा सिनफम असि हिंगलनबा अरुण कुमार मथनना होटनबदा असुक यामना माइ पाकले सिनरदी अखोगी लेंगा असिना तौगी यामना तौरबा होटनगे यामना होटनबदी कईदबगी माइ पाक ओइद्ररुना हाइनसु संजनबा मियामना हंगरकली अमदी सरकारना गहनिंगबगी अपामजु फोंदोरकली आईएसटीवी पावगदमक्ता वीडियो जर्नलिस्ट अबोगे लोइनना पावतमजरिबा निंथकंग सनजाव मितै संजनबम खुनौ ngasi ayuk pung mangarom taba matamda Raj Bhavan gi gate meada tata truck na thomda sokpadagi myoi ama Raj Medicity gi ICU da gyan tadan laikanari mak sai yakhai manga dagi home purong gi myoi oigani hairi thodoga se senari ba tata truck adu city police na fagale asokpagi chapsaba maming matha amadi lefam hauji phawba khangwa ngamje tata truck adu thorokpa myoi aduna laikanabagi thabak chathari BIS film production gi nong na puthokadaba awun pot haiwa film asigi yafathongni thoram ngasi Daniel Khongbal maning leikai delaiba makoi parkta pangthokre JS Konsam na iba Santi Kumar Thongnok jamda lamjing lamta kadaba film asida Boni Niki ne singba artist kyana soya gadore yafathongni thoram aduda Imphal West Zilla Parishad ki upa adhyaksha N Bimola film forum ki chairman S Mangolzau Daniel Gram Panchayat ki pradhan TS Priyovala na singba myoy kyana saruyaki kaina laibungda pangambam sagai gi apopok kubam ama thamliba si lagliba April 19 fawgi manungda loktok trabadi laibung asida makhal amatagi laiga mai leinaba thabak thoram tawba yaroi haina kaina Development and Protection Organization gi president Laishram Maghana ngasi Manipur Press ka tapamisung unabada phongdokre mangna makha takibada solising samapan Marfudrani Toida Imphal DC na Pangambam Sagai na Kainagi Laibu Togol Togodabani Haina order a Matolambana Maram Oiraga Laibung Asida Atopa Sagai gi Mioshina Pangambangi Mahusin Vaya the Badagi Laigi Thoramda Akaibaka Tokle Asibumba Nungaitaba Lading Cherak Asida Sagai Asigi Apupagi Kubam Ama Tamjilapana Maram Oiraga Hindu Lining with Hazazaba Mioshinda Maring Marang Ama Pohale Nongna sagalali ba laisang asi lokthok hanbina ba Imphal East DC da kyarak haijarabasu thabak oina pangthok pidre maram aduna laliba tang 19 fawgi manungda laisang asi lokthok trabadi mathangi nimitagi laibung asida laining laishon gamai lenaba khudingmak thingjenana ba warep lorokpani haiki aikoina masi naharon noi akangba aiba nade lari lasu khara hairabadina thi humdo honoro haidra tapi bedagi akoi khunjit tinerega masida tawjar puduni ayam yuwaremni na andaki lagadoriba tangriba thamari se masrei di akoi kana guma medalai khurumju changalroi adegi usoba sobju changalroi se na koi khunjina ayaba pina akoi meeting tawjekre Singjamai Chinga Makadalai Ba Laimayol Arts Center gi life member Oiramba Chinga Kham Jogesor na lekidabada Arts Center asigi member amadi artist singna minute ani tumin leptuna awaba phongdokre mungmunungi awaba da su saruyari haire Wangkai kuno citizen manaktagi laisang themningol waheng bam ongbi diventi kobi sei kunthama palom surabi nupi ama sarkiba tang tara mangagi ayupung tara matuga minute kuntrarom taba matamda mayumdagi thokibadagi hanjilaktre ma fit manga rom wangi mamai sangi kulai kuchuni mangna yumdagi thokiba matamda jan khungraw ama sekhi tisat amalit ki hairi kanaguma sina mapu thengnabirabadi manang nakpa police station natraga mobile number 7085233224 da pau pibiu hairi Haujulai serpada mariba pau amhane pizari
Chief Minister N. Biren hayang Chosampu District ki manung zanba Thanlonda 132/33 kV power substation ama hangdokadori. Hauzi pawagi na di ICB na pizari ba Manipuri pa matanga sa loy jare ngayong tabir pa pong namapu amukana kurumjari.